Još do nedavno na njihove koncerte dolazili su ljudi koji pojma nisu imali tko su oni. Ko večeras nastupa? Ne znam. Ne baš. No danas u stvari nešto drugčije. Naime, sada ih slušaju i velike glazbene face. Elemental je konačno došao na svoje, nakon godina truda, napora, odricanja i pljuvanja od ljudi koji nisu znali prepoznat, konačno su došli na svoje. Meni je ovaj album odličan, iako nisam nikad takvu vrst glazbe puno slušao, ali prva liga, imam doma album, odlični su. Nakon hita Romantika u kojem su se oborili na sve nesposobne muškarce, došao je red na djevojke, no samo na one koje vole skupe stvari. Naime, živom svirkom u klubu Saks grupa Elemental promovirala je svoj novi video broj za aktualni singl Tako lijepa. Spot je režirao Branimir Kolarek, a ulogu tipične hrvatske sponzoruše odigrala je Ružica. Cure i dečki iz grupe Elemental objasnili su nam kako stvar nije nikome namijenjena. Nije stvar nikome posvećena, jednostavno je došla je ideja tako da napravimo na tu tematiku stvar, s obzirom da se puno takvih nekakvih primjera može susresti. Da bi to trebalo značiti da je svaka lijepa cura laka? Ne. Ali ima puno lakih cura i lijepih i ružnih koje se ne ponašaju onako kako bi se trebale. Po normama, društvenim. Tako je. Ciljevi. Kakva mora biti dobra cura? Pitaj nju. 90, 60, 90, ovako ko ja recimo. Da. Dobra cura. Mora imati ono nešto, onaj X faktor. Čini se kako taj presudan X faktor imaju sve djevojke koje dolaze na koncerte Elementala, ili smo se ipak malo prevarili. Na vaše koncerte kakve cure dolaze? Dobre. Stvarno dobre. Jel ga napadaju? Šata. Pa u biti, gle, imaju izbor od njih petorice, tako da saljeću. A čini se da uleta veselih djevojaka nisu pošteđeni ni ostali naši estradnjaci. Tako, osim što napadaju zabavnjake, bacili su se na dečke s urbane scene. Znam par sponzorušta, jaranica neki koji sam upoznao, ne jaranica, poznanica i to. I znam kakav je to, šta je to, kakvi su to emocionalni naboji tih cura, načitanost njihova i ostalo. Ima i u svakom kantunu. Koji je tipičan izgled jedne sponzoruše? Pa nema ti, danas su se one naučile dobro prikrivat, znaš. Onda sve ko misliš da je, nije, misliš da nije, je. Koji bi bio dobar ulet jednoj takvoj sponzoruši? Pa, upravo sam parkirao svoj najnoviji BMW ispred Saksa. Ne znam da li bih htjela da ti pokažem interijer. Ne vrijediš toliko dušo, precijenila si se. Misliš meni bit na grbači kako da ne. Svako ko te vidi najradije bi te pukao. Samo si za to stvorena tuko. I eto, dok su nekima bitne velike, Elementalu su i male stvari vrlo važne. A kako je krenulo, njihovih će 5 minuta slave čini se još dugo trajati.